Icera riake kaunti-ini ya Laikipia na matura maria marigiceirie putu ya ngwataniro ya Kenya KWANZA magitongorio ni munini wa president Dagitari William Ruto ni meraniire gugakinyaniria tabarira ciothe cia uthii wa nambere iria manerira muingi. Makiuha muingi wa mwena uyu gugakorwo wikiria ngwataniro ino kura thiini wa githurano kinene, ningi ni meraniire ati mangikayukia utongoria ni magakorwo makiguithia marihi ma kandi cia NHIF kuma 500 nginyagia ciringi 300 niguo kuhotithia muingi wothe kwamukira motungata ma ugima wa mwiri wa marihi ma raithi. We have a problem with youth unemployment. We have a problem with the big question of cost of living, and we want leaders who have a track record of doing something in the Republic of Kenya. Hamwe noguo munini wa president no eraniire kuigwo keheri kwa kigina gia ciringi bilioni 50 iria igakorwo ikigairwo mbeu njithi hamwe na huri biashara anini niguo mahote gwikuria kiwonjoria. Tumeongea mambo ya ajira miaka yote. Mwaka huu tumeweka mpango maalum, deliberate plan ya kuhakikisha ya kwamba tutaweka bilioni 100 ya kwanza kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, housing na miradi ambayo tutatumia kupanga ajira ya hawa vijana wa Kenya. Deto igie waki wa iganda hamwe na barabara ndinatigwo na thutha, ngwataniro ino ikiranira gutire hindi magetha marimi makorira migunda-ini kumana na wagi wa barabara ona kana wagi wa guri. Akiranira thirikari yake ni gathundura njira itiganite niguo magetha mao matuike ma kiguni. We should have an industry, a dairy processing plant in every sub-county that is farmer owned. Lazima tumsaidie mkulima azalishe chakula zaidi, tupunguze gharama ya mbegu. Bei ya fertilizer lazima ishuke na isiende juu ya 2500 kwa ile mfuko ya saa hii inatoka 5,000. Hau kabere munini wa president ni gutongoretie ngwataniro ino hari kwamukira mawoni ma muingi mwena wa Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua kuria oririe muingi gukarugama nake na kumunyita mbaru kuona ni akoretwo hakuhi nao. Tutasupport wewe kwa sababu moja peke yake, kwa sababu wewe ndiye uko na mjadala, ndiye iko na ile kitabu tuliandika na mtu anaitwa Uhuru Kenyatta, na wewe ndiye unaweza endesha umalize kazi ya Big Four na Laikipia iendelee mbele. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Mambo!